Hi guys, welcome back to my channel. Tun la hi unboxing khat in bol dio hin na unboxing khat to phone khat na noi ten hin thon chu hein vet sa di he chu hi le ka zo pa in ngai microphone digitech microphone chi hi na pa hi unboxing in bol dio he na guys. Okay, come close. RDMS. Min chama bol hin ken khona ka hin hon tho de guys. Okay, so I pi mam tian na viau ta na hon de dan long hi. Okay, wow, si viau te hoi sele chi hin na pi mam na viau te accessory box hin na chi accessory box. Okay, chi le ai khare ka na microphone hin na chi le application guide ai boy na chi paper choi pan di ka om he chi na hong do te first pen and accessories an hong do tin. Okay, bag chi po na ding asong ai pi man na viau te. Okay, first USB cable bana chi soft ip kitiam ke nam microphone a kito di hin na bana chi oi sele chi receiver le klomin na chi khana có xì he chỉ to chỉ rằng ôm iPhone nào cũng tổ thế chứ iPhone nào bà Type C iPhone nào bên IP kitiam ke Type C IP kitiam ke pon na chỉ chẳng hiền na guys. Ban le ta khat pen chu loi ten gift ong ti dau te chi ngai lu na za la chi pi phone pen mi ading awang chi ma cha hi poi wa ading a chi. I'm really really thanks for this one. Pam be se jengin ga hong do ngina ko iPhone choi hin a hiong la su lu hi tan na ka phone ki su lo je a chu iPhone asuli pe 6 hi bawa na. Okay, chang chỉ xie ha. Hồi sáng là cái bao mì này lột gem Singapore ông hiện na mà ngày lúc ra lại hiện thoại hiện cái bao bể sẽ mà cho rằng cái bao cái sẽ thì lẽ chỉ digitech pen hi là na cái rồi pa mình luôn nín YouTube channel có hành giả hi microphone nó có giả khá lâu giả hay chi gel khó ta chi bị kif cái bao mì rồi. Thank you so much for the gift. Okay guys, microphone hi kain test din na. Naviate.
sound chu ta bangam video na okay. Hello testing tun ha hi chi microphone testing ka hin bol hin na microphone hi a hoi lo chu tua sound hi na sound pa na ngai win lang before pa to after pa hi in ngai du hin na ko chu zo hi chi hoi nam chi hi na ngai ke na okay tu chun chi microphone hi ka hin test sai tan na to ai le chi pen hi microphone pai ka za lo hin na ki jang lo hin azo ka za hin hoi chu zo hoi yam background noise hi piti nam ti chu testing ka hin bol hin na guys ne nei le chi phone in thought ne nei a hi in ban le chi microphone give ai bol kalo loi pa ka zo pa na mani chunga pa thu kain sein jong le video hi a chaina chan nei ne hin be page win ka pa in ban jong le video ne hin be page lang okay don't forget to like share and subscribe chan chu tan te bye